Taranithoi Shuba Manipur Legislative Assembly ki mga suba session Governor Anusuya Uikena mahaki warol piduna haudokray. Manipur da mamang chay May ahum dagi thorakliba irang asi center amadi set lengak na waroishin purak na bako nari. Lamda masada tap na tangdu layta ba fibam da hanjin ba haure haina Governor Anusuya na fongdokhi. Governor na House sa pikiba warol aduda irang asina lanje na halabas singi damag relief amadi rehabilitation ki tabak sing center ki meeting makha da paikhatli. Sensitive oiba mafam singda Central Force kaya deploy taubana tangdu layta bagi fibamda hanjilakpada mating oiri. Mayum makai thadok tu na chen krabas sing masa-masa gi mayumda hanjin na bakho na basi lenga asigi pandam ni haiki. Hauzik fawbada lamda masada thokliba irang asigi relief operation gi thabak thauram sing paikhat pada lupa crore chani sizana kre haiba wafam su governor na thamki. Set asigi health facilities ki matangda Governor Anusuyana Miyoy la kuntra rom labor state asina awang nong poki labor state singi manungda per capita da health professional khwaidigi puthok pangamba state ama oina bokona bada medical institution nipa na hotnari haiba wafam thamki. State asigi sel thumgi fibam education food security agriculture power sector na chingba hiram kaya gi matang dasu wafam kaya governor na puthokhi. Tungda Laikhidarba Manipur Legislative Assembly ki member oiramba singi mafamda obituary reference speaki. Session asigi ngasi ahoba numinasuda House ki leader oiriba Chief Minister N. Birena Business Advisory Committee report puthokani. Masigi matong English singani kunhumdoi kunmarigi supplementary demand for grants puthokpaga loinana English singani kunmari kunmanga ki budget estimate puthokani. तारानीथोई सुबह मणिपुर विधानसभा की मंगरक सुबह सेशन असीदा आई हकना मयाम पुमना मकपू तरामना ओकचरी लाका दोरीबा चही असीदा हेना मांगजिल थावा अमदी चाओ खटपा पुरकपा ओइरा सनु हाइनाय याइपी पाउजेल पीजरी 3 मई 2023 को शुरू हुई हिंसा के बाद वर्तमान कानून व्यवस्था की स्थिति से संबंधित विभिन्न जटिल मुद्दों के समाधान के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अथक प्रयास कर रही है। संघर्ष के दोनों ओर फंसे लोगों का निकास पहले कुछ दिनों के भीतर युद्ध किया गया। मणिपुर राज्य परिवहन सेवाओं ने मई 2023 के महीने में अस्थिर स्थिति के दौरान 4000 से अधिक छात्रों और फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।